Office Joe Executive Engineer PHE Mokarwat Division Haka Arp Khandai Trik Unai Tung Arja Open Rio Kalapinlong Yaga Gram Sabha Meeting Bat Kajal Arpan Divas PHE Hall Mokarwan Southwest Khas Hills District Kania Kajal Arpan Divas Kadegas Nile Commandment Pun Kopbor Kishnong Kum Kitrai Shnong Kibapet Basumar Scheme Jal Jivan Mission Kajing Punlong Yaganeka program Kalong Kum Shibenta Ban Ajing Hikai But Bin Sultho Ikidakot Jangka Village Water and Sanitation Committee Bat Kinong Yalam Shnong Halor Ki Kamram Bat Kijingkit Kli Jangki Kanang Bakin La Ban Penyat Bet Bat Pende Pensa Iki Scheme JJM Haki Shnong Jangki Haba Ajing Kren Hagani Gajingalang Uba Kinong Besau Executive Engineer and Member Secretary ke District Water Mission Southwest Khas Hills District Ula batai benya halor ki kendon ki kamram bat ki jingkit clear jangka Village Water and Sanitation Committee haka bayadai bat ka jingyat bet jangka Jal Jivan Mission Ula pensyairu halor ke scheme 16 Finance Commission tight grant kabalong ke jingyarap pisa kerpang ban kentiu bat pen bha shushu e ki jingtai bat ki kam jingyada ya ko umbang umdi hapo kishnong Haganega program lawan banishim benta di kispa angut ki dekat ke VWSC pat kinong yalam shnong ne kishnong baper jangka district Haganega sngi la samru ye ki sundat bat ki memento sha arpusan tili kishnong kibla yo ye ka jingi tho kom ki har ghar village kata kishnong ki balapin biang pura ya ko umbam umdi shabaro ki longyeng kumjo ru ha ki school bat ki aganwadi center Lapenyat yang kini Jingalang da Uba Stephen Walang District Project Manager JJM Southwest Khas Hills District Haringkat ke Jingdan Lang Uba E Kong Tiang SDO Uba Tingshan Lingkoi JE Uba Pimirthong JE Ringkat bat ki Rirang ba Jongkathan ki bakin Topi Uba Kit Bor Lang Nongram Menteri Shnong Rang Thong Uba Dras Ling Do Tongkhat Menteri Shnong Rang Mau bat ki wei bat kinong yalam shnong Kor Barok Ibenta Bangile Bangan Snow Tooth Camp Ya Jijing Dom Kam Ban Penek Pensa Bat Ban Pendon Kam Hok Ya Kaum Ban Don Kajing Kekri Lahaying Bat Haja Kakrei Ru Kuju Ngan Nom Pensep E Ya Kaum Bagan penseluruh yang dibaik, bagian ri, yang sumar hok yata. Kebang ilayo yang kajing pensai, naiba dasar walang ibadai distrik project manager yang tadi scheme Jal Jivan Mission. Ngaso benong ba ngapan mak nak jumpi bangin semula ban bu jaga proyektor. Mau ada debat bu dengan proyektor, mau kam saya susu nak tadungi, tapi ini dalam hijau di kemar atas screen yang gigi matai baru iba esar walang di lepas saya. Dan semen opan mak opan tinggi atau bor kebang keki ni cuma pandai kata dreng nesken, bapilayo nak ada gigi matai kadungi, ban lada dendam ya Film susu ia kajing patai ia kajing pensai susu alot yang kena 15 Finance Commission subhaban wani tentu ini wani tentu yang diji jompi kebapi itu hai ki lane wani tentu office yang ngaru mas angit ba ngiledon lagi ngilau formula group yang kena ka video si jokan distrik kajongi ngatrai ngila adi akan lembar kejumpi lada akan yang tak tendang sendiri tendang tinggal kek tendang lada jaba ngim semelapan ia akan lembar kejumpi kata jumpi seberapa pendap kata ke form ngatrai kepada kalian juga office kelpen kek thoi kata jumpi thoi ia kata juga will si jumpi nanti penjuru ia akan kontak nomor jumpi kenapa ngijaban kalau kejingan tuai nama apa datang kilo ki problem ki issue aku ini bakal si ngil suya share back akan el group kata kalau kabang papat ya ada guideline juga dari 16 Finance Commission ro ngil share akan group mo filaban boleh di guideline kumio la batai pensai aku ini bakal lega 16 Finance Tight Run Fund kapa ini banyo kum ki
Sinong baro po yung ka district kajungi. Kaya abangi iya keren sepan kami ka 16 Finance Commission. Kapabuat bagi dongkam pantip bagi VPC jungi kide panlong iba aktif. Kide panlong iba trekam ha. Lada kima pantuan. Yang gijenon kam baro. Kapabuat kinamla badiyo ya kade ko. Ter ka VPC kade panlong iba trekam ha. Kide panlong aktif. Idikot yang kagisi kide pan long iba aktif ba nang ba pila badiyo ya kane ka 16 Finance Commission. Kababay pisa kabayarap kamtam nakamenta ka operation but maintenance nakamenta yung kaneka scheme charity mission kabalpoy hadisnong dithaw dijawpi. Nama boleh haka jijir scheme kidan arbenta kabay kabenta katakan inter village kabay ka operation and maintenance ngihamlay bani da kapisi department hendrai ka intra village work ibede kita maposnong ka operation and maintenance hablai da ka VLC but hablai ka operation and maintenance idan kam ka fund kato kabay ki contribute siyeng system siyeng ngatrai kanumla bani harap yapi kanumla bani harap namar ba don ki baletista don ki baletista don ki basiurenti don ki basiurenti namar kani kesyong hata kita jaga BLC hendai na kani yau na kani kafon na ka 16 Finance Commission kanong ka jingarap na ka benta jobi badai na kata-kata kumbala bensai dai ban plan balai itik plan baro yang ijinan kam jobi ban baha susu ya ka ka ba pipilayo ya ka apa kasinang kan bahas isu lembaga kaneka 16 Finance Commission